Wairire biya mwancho murigire bigitasene kyandize TV ninde no kwegena mbiya ogenderete nigo charagire chensa isano nebere chabono mubaso chitariki ne 34 ya mutinyo ogatano mwaka w'ikirubire ne 2024 Rietariane Dorcas Kimoma ngukwarigane kigima tunyale kumanya ayabereka wateka asensitu ya Kenya amonoro gongoro ito rwagusi nigo toko chikobwatera na nere Lydia Mose oyo gukumanya wetera senchera yemanyere nere Sara Momanye okweneke amarigine chibicha hawikira senchera yo wikirano gokonyoria na bogo tobwate wetera senchera yemetandao asense moya Facebook otonyamna Ndizi TV News Digital kwikakari YouTube notere na Ndizi TV News nabayigo ase website ito notere na www.ndizitv.net. Hea mate ya mokoro ase kenyoro kia egesa wodi ya Kitutu Central na baiga ase bunge ya Kitutu Chache South Miyei County ya Kisii ni gobono eganete obokonye ayamaiga yo mwana obo oyore kirasi ya 10 ose form 2 ase skuru ya dachambiri kwenyo gose kwa nubureire bwa amato ase bono abeire ga korwa amaira na manyinga korwa ase amata ye bono familia ya ni gobono ya beire kugweta ase chinyagitari korende teranyora obokonye kubwatekana no boremerwa obwechibesa ase bono baganire chibesa wetani chiribu chiminye erio banyare korwaria omwana obo ni gobono basabire serikali ya county ya Kisii amona basamaria abaya banyare kubasira erio kwenekinga omwana obo onyorire obugwenya gusegukwana negitasene kyandize TV bene omongina musubati Nancy Mora matara oyuboigo orengina omwana niga aereire bunabireka gotwara emechando asichinyagitari asekiri omwana ye wikiraboniga niga aganeire obogwenia bwagwango asekiri niga manyinga ayubono abeireka asoireka kwenda oche asechinsemo chobongo asebono aganirie obokonye korwa sunde bwensi oratware omoyo bukorwa Chenkoro kwa Nancy Mora matara menyete giga egesa angina mwa St. Jude's apartment Boeka na veire nkomenyo for quite some time neke barua kiana senare gokora nimbwate nyaruka yana monene ko kusofi nyaboke obeiro korwara like for almost 5 years now njara arikaete a condition ya ecorocotitis media yari with pass from the amato ono ikachega stop ikaraenda form 1 nyanchwa girls akaberoro like for 2 terms term ya gatatu ikawasen okay naende kwa nyanku mwira na rengere ndi iko chi clinic na kamwire KTRH so igabidi this year because of a few problem and her condition igabidi nkamuira daraja mbili day school irinde nonko mo manage bia so iribasi gete last term mwana akawasen agasoa with blood manyinga kurwa mato nkamuira se Dr. Tomu atenete ENT KTRH agatebiu to bente gutwara 400,000 sirindo mwana nyare konyora treatment plus even to na kurende traveling allowances amariogo and na baratake maybe bari do something as much as to akorere kuruga they can redo nonye scan yabo to get the real thing so wonko request ngosaba abasamaria even our governor never other good Samaritans nona barayiba to anyone watching this ngosaba sama abira monko nyo mwana ona aenda ruaribu neraira ne back to school achiko babuna abana bana njengo sabe sengenjo this thing is life threatening sengenjo nabo era make no mwana sirio buzima bwa because amanyingara drip no kindly ngo saba mon support
Omwancho murigeria enamba ora tumo bokonyo bwao nigo ere ya 0717752856 ngirorere nige nambe yere 0717752856 namba erora tumero bokonyo bwao goche ase omosubati Nancy Muraha togosika mutwe na gutigana nayo nigo bono abamenye bensemo ya Nyanturego baborigwe gotiga kwimukeria amachiko ase amagokabo ayaniga chire chingaki gose ayaniga chire maiga yomukungu oyomo kumuita omosacho ye goika ogokwa maiga yogotwara liumana ase obotuko bogokera rero okwana nigo omugambi bwensemo eyo ainekia egekorekyo nagoteba buna obisi yaya nigo bari tayari ase okogayana enganende eyonse mwancho murigeria ayaniga chire maigo musubati uyo kumuita obo musacho ewe goika ogokobo tuko bogokera rero chingaki babete bakumana abugoro botuko Peter Nicholas Nyamwaro Mochiwe Location. Yesterday at around 9:30 I got a call that there is a murder case kiyomo yomo oyibale ngina mwaye yakanyoro mwakire wasirire nkaikase asayu actually mwancho murigeria oroboturu nturanyora asenchera yobikiranu yekeroera arage chinsai komi ase amangana maya togosika mutwe nigobono abakenya bagendete kuganyira ritukoria ankyo elio gochengera ase bono moyega omonene orache kwariganirwa ase county ya Bungoma omorai wense abugoro nigakwate taro ya wika ase county eyo aserete obuyabo kwaina kinga emeyega yeche serikali gose serikali yego chingira matuko yabire ke gokolekana ase chi county asatebetebona yenenchire yemo yokwenekinga nokoleta abare abakenya amo naboigo kwenekibuna nigo abakurire omochando obogesaku asenseto ya Kenya nigari kwenya kwana ya chinga kyaringe ase skuru yobubundi ya Webuye West asatebetebona nigo ensiakti ya Kenya erachi kogendera mono ekirotratige obogesaku naboigo kubwatrana. Lakini tumeleta hiyo function hapa kwa sababu tunataka kuweka Kenya pamoja. Tunataka wale wa kutoka Mombasa wakuje hapa waone kuna Bungoma na ni Kenya na kuna Wakenya na ni watu wazuri. Si ndio? Nyinyi pia mtoke huku, muende Nyeri, muende Eldoret, muende Kwale, mjue kuna Wakenya huko na ni watu wazuri. Ndio tuweze kujenga taifa moja ya Wakenya wote. Tumesema hatutaki siasa tena ya ukabila na kugawanya watu. Tunataka kuunganisha Kenya ikuwe moja. Kwa sababu sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja. Mungu hajakosea kutuweka Kenya. Si ndio jameni? Ile kazi kubwa nataka tufanye. Na nawauliza hawa ndugu zangu viongozi kwa heshima kubwa. Tuungane, tuunganishe wa Kenya na tupambane na ile changamoto iko katika taifa letu. Tukisimama pamoja, Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Kutengana hata huyu jamaa amele. Serikali ni gobono ya tebana nigera chiko nekinga ya bekire chinguru chumulero kera enyumba asebono kera mukenya arachi kwenyorera estima ase enka yaye aya na mangana yomurai wense Dr. William Ruto kerarenge ase county ya Bungoma asa tebetebana niga serikali ya bekire nsemo chibesa echo chirachigokonya kwenekinga babekire chistima ase chinka cyabakenya eligokora emechando ase ebinyoro ase boigatena nigo chingure chumuro chirachokonya nene nonya na borkiwa ase amasoma bo chinga kibaganete kwa soma nonya mbutuko. Bado kuna sehemu nyingi haijafikiwa na stima. Sinamna hiyo? Na juzi nyinyi mliona pale katika State House nimesign kandarasi na kampuni 27. Kati ya hiyo kampuni 27 kuna 3 ambayo itakuja kutengeneza mambo ya stima hapa Bungoma.
Mimi nimesukumana na wabunge hawa, tumekubaliana, tumepata pesa bilioni 27 na tunataka kuunganisha Wakenya 1,300 na tayari kandarasi tumetoa. Sasa hawa wabunge wenu watafuatana na mimi, waendeshane na wizara yangu ya wizara ya kawi ama ya energy, ndio tujue ni sehemu gani bado imekwama stima. Unajua hiyo program ya last mile connectivity ilikuwa imekwama. Sasa nimeikwamua na nimetafuta pesa kutoka hapa na pale, mpaka imepatikana. Awamu ya kwanza tumepata 27 billion. Awamu ya pili karibu tunamalizia ni bilioni 25. Ili tuweze kuunganisha 600,000 Kenyans in the next 2.5 years katika mambo ya huduma ya stima ya last mile. Kila mtu akuwe na stima kwake, unacharge simu yako na unasonga mbele. Omonogeri webongenene Moses Wetangula ni gobono aboliri abarai bonse imeyense amona bakenya kwene kinga kubwatrana abari no murai wense erio kwene kinga bamoire chinga kichinyororo ase ngakiyiga arase oborai kaukwana ase skuro yobobundi ya webuye west ni go Wetangula atebrebna ekerara wechinga kichinyororo ni gara ene kinga oikeranire amara gendero ase chinse mochonsi imeyense asebono aboliri abarai bonse kwene kinga ngoira bare amagendero ase chinsemo chiri abacholire korwa. Na nataka tuungane kabisa kidete, hawa bunge wetu, ma-MCAs wetu wote, tumuunge rais kikamilifu, tukisukuma gurudumu ya kubadilisha nchi yetu. Hapa Nzoia, Your Excellency, pia tumeambiwa na management on Monday and the week after, ADC narudisha matrakta kuanza kulima kwa sababu mvua imepunguka. Ili hiyo nucleus ibadilishwe izalishe miwa, na miwa inatoka kwa wakulima iweze kusaidia kutengeneza sukari na iongeze uchumi wetu. Tumesikizana na huyu governor wetu kwamba ile aggregation center tulilaunch kule Sangalo kwa budget, nimeambiwa na treasury wame-release the first 61 million imeingia. Governor ataongeza yake ili itengenezwe, na itakuwa hivi wananchi. Kama wewe umepata kandarasi ya kuleta kwa hii chuo unga, ukiwa na mahindi, huhitaji kuwa na tinga yako kusiaga. Unachukua mahindi, unaweka kwa trailer, unapeleka pale Sangalo, unasiaga, unaweka kwa packet, unaleta hapa. Unalipa tu kitu kidogo hapa. Pesa wapi? Mfukoni. I want to give you a firm assurance, I will never let you down. I will work with our president, I'll work with our president, because the future of this country, we are intrinsically tied together like congenital twins tied at the hip, working together to the future. Mwancho murigireria ayiga naro amangana mai amaya asenchira yobenge asegekekega kore negendera kurigita sine Candice TV erio wimanye amangi nabayigo wasemya na kwegokya eretaria ne Dorcas Kemoma tumerane kero chirarage chinsa ikome erio nkumanye ayagendrete wateka nigo twabwatrana nere lide mose oyorengiwe kumanya wetera asenchira yimanyerio nere Sara Momanye oyina kinga malogene chibicha agoikere asenchira yobekeranu twara oborigererio buya Candice TV na bobwanso omugusi.